Kuphequke irawurawu ekhotho nabe kulalelwa icala lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa abasolwa bebatsho ukumqeda uGadi. Ngizwe nje kumemeza umayi memeza igama lami andile mangithi ngiyaphaphama ivele ibhamu seyaqhuma eceleni. Udunyuzwe kwabulawa unomzana wekhaya nonkosikazi yakhe kunye nabantwana ababili eMfume KwaZulu-Natal kusola umbango womndeni. We signed well, we signed the best. That's why they won the league the last 4 or 5 years. Now we can set a new record, means that we are in a very good space. Support in various directions. Imamelodi Sundowns ibambana neSuperSport United ngelesithathu emdlalweni we-DStv Premiership eLucas Moripe Stadium eAtteridgeville. Siyathokoza ukubuya sihlanganise zezindaba kodwa ku-SABC 1 ngesiNdebele. Lotshani. Kuphequke irawurawu ekhotho ephakemeko yePitori lapho ekulalelwa khona icala lokubulawa kwakaSenzo Meyiwa ngesikhathi abanye abasolwa babambana noGadi ngezandla. Ijaji uRatha Mokgwatleng ubakhalime ngamagama abukhali abasolwa bona abaziphathi kuhle ekhotho. Kuthe ngemva kwalokho laraga icala nobekathula ufakazi uSayijeni uVusumuzi Mogane. Konke kuthome kuhle ekhotho kwathi ngemva kwesikhatshana omunye wabogadi bembotsha walayela umsolwa wesine ukuthi akahlale kuhle ikhotho nayisajamleko ukusayokuselwa itiye kodwa kwaba namagama bawatshoko abasolwa kulapho bathome ukunawunana noGadi bekwafuneka bona kulanyuwe ngombana besele bakhanukelana eduze cwetha lomsolwa wesithathu lithi uGadi lo nguye ohugako ngombana ubasukela abasolwa. Then according to accused number 3, he then uttered the word, if they do not want to comply with his instructions, he's going to hit them. Mabengafuni ukwenza lokho akushoyo uzobashaya. So then they said, no, but this is adjournment. We are entitled to stretch our leg because we seated here for more than 2 hours. So we can't continue sitting like this even when it is adjournment. We need to stretch our legs. Ngemva kwehlathululo egcwetha obekwafuneka bona uGadi naye azokuveza lakhe ihlangothi batsho yena bekenza umsebenzi wakhe abasolwa bamthembisa ukumbhudabuda. I called, I said, Nduli, you cannot sleep like that. Then they howled at me. Sizokushaya thina if usondela la. Then I was like, okay, if that's the way, you can fight me if you want, but you are going to sit very well and proper. Ijaji uRatha uzikhalime ngamagama abukhali izenzo ezifana nalezi ekhotho. Let's just behave ourselves. There's nothing wrong with you stretching. You can even jump. I mean, but if the gentleman believes that maybe that is not the decorum we should be adopting, I think he's entitled to have a word with you. But this one of fighting, like in our parliament. Ngaphambi kwalokho obekathula ufakazi nguSayijeni uVusumuzi Mogane obekahlathululela ikhotho bona bakhamba njani nomsolwa wesihlanu ngekoloyi njengombana abuziwe bona kungebangalani angakavezi indaba ebezenzeka ngaphakathi kwekoloyi leyo nomsolwa. Amapholisa wakwaZulu-Natal asola engasuthi ukurarana komndeni kungaba ngunobangela wokubulawa ngokudumuza amalunga amane womndeni munye eMfume eSewula iTheku eKZN. Lokhu kuvele ephenyweni lokthoma lephiko eliphenya ubulelesi obuhleliweko malungana nokubulawa kwenithandani umntwanabo kunye nesizukulu sabo. Igameko sesibili lesi kuhlaselwa lo mndeni wakwaNgidi esikhathini esingangonyaka. Kwesokuqala ugogo noMathemba Ngidi obeneminyaka engu59 walimala kabi ehlaselwe ekhaya. Kulokhu yena nomyeni wakhe uBhekisizwe Ngidi abasindanga. Kanjalo nendodana yabo uThabani nomzukulu Siphesihle. Iningi labo litholakala lidindilizile ngaphandle kwendlu yabo njengoba kade bezama ukubalekela intululwane yeinhlamvu ebeqhululwa ngamafastela neminyango. Omunye kwabasindile kube umakhelwane wesifazane odubuleke inyawo. Umndeni wabagilwa uthi ufe olwembiza. Ngizwe nje kumemeza umayi memeza igama lami andile mangithi ngiyaphaphama ivele ibhamu seyaqhuma eceleni ngiphume ngiqalazeke nami ngendlela engiqalaze ngayo ngibona ukuthi hayi kushubile ngempela la
inhlanhla leyo ngakwazi ukumanage mina ukuthi ngikwazi ukubaleka. Amaphoyisa athi lesigameko simataniswa nesokuqala la kwakusola khona imbango emndenini. It looked like the assailants knew what they wanted and where they were. So it couldn't have been coming very far. It could be within the family, like I've said, that there's been ongoing family feuds. Akekho saboshiwe ngalesi sigameko, kepha amaphoyisa aqinisekisa ukuthi alandela abalisa abahlanu. Eindabeni za SABC, nginguvusi Khumalo emfume eningizimu yeTheku. Nasathuswe ngilezi zeKZN eMpumalanga naso ngisweso. Amapholisa weMpumalanga bawo umphakathi bona uze ngaphambili nelwazi elingawasiza bona ubambe abasolo ababulele inthandani emganduzweni eduze neHazyview. Kuthiwa amadoda ebekahlome ngengidi asahlele inthandani nezemzinazo nabeqindeliswe igezi. Isidumbu sendoda sitholwe ngendlini kanti sikaMasona sitholakele ngaphandle kwendlu. Ufunanwa nomhlala. Amapholisa akhombela umphakathi bona usize ngelwazi elingasiza bona babamba bogalajana bam. Kunezwa ngobatsho kubana inthandani lezi zisahlelwe ngemzinazo. Kuthiwa abasolo baphula umnyango baziphosela ngaphakathi. Iphenyo selelenziwe livoza bona nokho akunabhahle yetshiweko. Siyadibuta siyadiphendula ukuthi ngabe konakele kuphi because asikeva lutho thina ukuthi kunala abantu balwa nabo or kunalaba cabene nabo previously, so silimele kakhulu. Uyabona ma kwendeka leso and then awunama answer, we speculate ukuthi ngaba kwendakaleni. Unobangela ukubulawa kwabongazimba waziwa nangimalunga we-CPF yemasoyi wona selahlalele evalweni asabela impilo yawo. Siva buhlungu kakhulu as a community, especially la masoyi area. Akusi right asikaphephi because always kufanele kubulawa abantu makusile, and we complain ukuthi abasengadile amaphoyisa ngoba le masoyi area ikhulu kakhulu. Ngokutsho kwembiko lesi sihlakalo sesine sokubulawa kwabantu ngempela veke edlulile kwelemi. We're going to send a team of detectives to look into these particular issues. The issue of Masoi is a very concerning issue to us as the police as well. So the provincial commissioner has indicated her intention to establish a team that will basically look at that particular place. Kana amapholisa athwenyekile ngalokhu. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze umbono wakho ngalezi zihlakalo esisanda ukukhuluma ngazo. Lesi saKwaZulu-Natal lapho kubulewe khona amalunga amane womndeni munye nalesi seMpumalanga. Nakumbono wakho yalandela mbukeli. Yabona isikhathi samanje, abona isikhathi sano, uyakhuphukela mkhathi sekukubi ngaphandle. Wonke umuntu ufuna imali, babamba inkunzi konke, bayangena endlini bayabulalana. Thina sumphakathi kumele sihlokomelane mkhathi sigadane sebenzisana. Isikhathi sakhe simusi lapho igabeni zindanga khona kakhulu esangathi uminister wamaphoyisa sangathi angatshala khona kakhulu amaphoyisa endaweni lapho kwaziwa khona ukuthi lana alifakwa. Kwaze kwababuhlungu lokho kungathi sekuyanza kakhulu. Even lokho ukuthi bantu bahlasele abantu emakhaya bababulale, kumele ukuthi uhulumende azame ngaletinye indlela. Konke efuneka basicela uThixo angene kulezi lethu kube uhulumende nokudala sisithi mangangenele la koncedo. Ukubosha buhlungu so as community athushe amapholisa abantu abaswara bayidronko ukubosha buhlungu too much. Senye isisombululo salento yokuphesa udlame ngoba buye isigwebo sentambo kulowo wafunyaniswe ukuba uguilty uyenzile lento unetyala. Umbono ngewombukeli SABC ayizokuthweswa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Nasibuye Ntolo. I plead with other royal leaders. The queens, please get out of your castles, get out of your homes and start working very hard for your people. Halibona hali. Indlovukazi yesitshaba samaNdebele uSikhuthadi Mabhena utshijile indlovukazi zezinye intshaba bona aziphume nazo ziyokukhalima izenzo zokuhlorisana ngokobulili.
ubukele indaba zesiNdebele ku SABC 1 nawuqeda ukufika unenyawo elihle ngombana zisekhona indaba lapha kazi zikhona ku YouTube na ku Facebook nazikuphundileko namba sikhambi Inhlangano ezibasebenzisani ikhosathu ne-SACP zihlathulule isenzo sokugiribeza amandla weranda njengemizamo ehlanganyelweyo yokulinga ukuketula umbuso. Phambilini Standard Bank Chartered Bank ivumile ukubhadela ihlawulo yemali engaphezulu kwe-42 million yamaranda njengehlawulo yokuzibekela imali inzuzo yayo ukusukela ngeminyaka yabo 2007 ukuya ku-2018. Inhlangano ezinesikhozi ne-ANC zithi abantu abadose emhlweni maSewula Afrika angasebenziko abaphelelwa misebenzi kunye nabahola imali encane qobe kuchugujuguluka intengo zerhwebo ngakele inhlangothi nentengo yembaseli iphele ikhuphuka kanti nokhe waba ngumengameli phambilini uThabo Mbeki wasungula ikomishini ekwakufanele iphenye ngamajuguluko wentengo juguluko zokuhwebelana ngeranda kanti nomphathi wehlangano yamabhizinisi wembhanka uKevin Watford wahlaba umkhosi. I-SACP ithwenyekile ngomphathi imali kunye nebulungelo mali elikhulu leSouth Africa ngokungathatha amagadango nakuvela ingongoyilo zalomhlobo. We need to see the ANC, the Treasury, the ANC-led government defend this country because we cannot allow a regime change agenda to succeed. We can't respond like we are helpless and we are not in charge and we are not in government. I think the matter about the manipulation of the value of the rand is not new. It's arisen before. Ikomishini yezokuphalisana ithi balelwa ku-1 trillion wamaranda imali egalajwe ukusukela ngeminyaka yabo-2007 ukuya ku-2013 imali eqhaphazela ukuhweba ngeranda. United Arab Emirates ithi ikulungele ukubamba umhlangano we-COP28 vekele. Abaholi bephasi ekubalwa kibo uFrancis Pope balindeleke ukuthi bafike eDubai vekele. Imbizo yemalungana nokuchugulwa kobujamo bezulu le yenzeka ngesikhathi lapho ihlanganisela yenthaba ezibumbeneko iyelelisa khona ngokuthi amazwe ayabhalelwa kufinyelela inembo lawo lokuphungula amandla abanga ukuchisa. Izipi ze-Ukraine neGaza sengizo indaba ekhulunywako bese ubujamo bezulu bona awa abasaphathwa kangako. Siyachitela isikhathi sokuthi amazwe afeza imbopha zenzako mhla kuhlikihlwa isivumelwano sobujamo bezulu esibizwa ngeParis Agreement. Nanyana kunjalo amazwe athuthukileko abonakala abhalelwa kufeza imbopha ezi. And as we prepare to host COP28 in November, I ask myself, can the world come together to meet the urgency of this moment? Can the world cut emissions in half in next 7 years? And my answer is yes. Umengameli welizweli ubalwa hlangana nabahola abazokukhambela imbizo le. Naye uJamano nobhala zombelele wehlanganisela yenthaba ezibumbeneko esiphakamisweni sokuthatha isiqundo. We live in an interconnected world. Fossil fuel pollution is eating our planet and unleashing climate anarchy in Antarctica. The Southern Ocean has taken the majority of the heat from global warming. Amazwe ayokwamukela umbiko womsebenzi osele wenziwe ukulandela izisombululo ezathathwa embizweni COP27 eGibhite ngomnyaka opheleleko. I-Human Sciences Research Council ikhuphe umbiko wayo wesithandathu wehlolombono eqale izehlakalo ezimalungana nengogwana yentumbandonga indlela yokuziphatha nokukhulunywa ngengogwana le. Ihlolombono le iveza ngokungeneleleko indlela yokurhatsheka kwengogwana le eSouth Africa. Nanyana umkhakha wezamaphilo ephasini zombelele uhlose bona sehle isibalo sabantu abatheleleka ngengogwana yentumbandonga eminyakeni ezayo. Imraro abantu abahlangabezana nayo empilweni sesisijijilwe esikhulu. Abantu abadala bembaji abajame kuhle ngesikhwameni abanengogwana le balelesela abentazinyana abancane. KwaZulu-Natal is still leading on the prevalence of HIV, and of course we'll need to understand this in relation to the intervention and the program, as we'll see as we go along. Ihlolombono le iveza bona isifunda saKwaZulu-Natal sidosa phambili ngokurhatsheka kwengogwana le. Indlovukazi uSikhuthadi Mabhena usifake ngeqhatsheni lakhe isikolo iMasinakane Special School ngehlelo elibizwa nge-Adoption of School. Isikolo lesi isikolo esikhethekileko esifundisa abantwana abanokukhubazeka njengombana siphezulu kwayo nje inyanga yamalungelo abakhubazekileko.
Umnyanya utheme ngomdlalo wabafundi ukutyelelisa ngezenzo zokukhahlumezana ngokobulili. Sanmananeka. Dijaneka. Mama uzilele police station report. Mama baba. Ngakusiza baba. Baba uyashaya baba. Ini? Baba uyashaya ngathi ini? Baba utangi yonombambeki. Baba wena ushaya umuntu esiyazana. Mina. Isikolo ngokusekelwa zinhlangano zesisa sihlomisa abafundi ngabonongorwana ngemfundo zabo namakhono abanawo. Is Makatu Angel. Inhlangano ezibambisene ngomnyanya lo kubalwa yomlingisi uLeslie Musina, iLeslie Musina Foundation ehlogomela ngezamaphilo, iRight to Care neyelelisa ngokukhahlumezana kwabomma nabantwana, iKwanele Foundation. Masiprioritizeni izingane ezikhubazekile ngomqondo, izingane ezikhubazekile ngomzimba, because sometimes siyabakhohlwa labantu and you find ukuthi kakhulu mabasekhaya njengoba izikolo sezivaliwe manje yibona ke ama victims we abuse emphakathini, and le izingane uthola ukuthi sometimes azikhulumi ngoba ziyasaba ukukhuluma ngoba uthola ukuthi umalume thizeni noma uanti thizeni uyabasongela. Umphathi wesikolo wathokoza isekelo. Ya ke lebogela supporto ya di visitors ka ofela ha tsona from different organizations, ke lebogelela Mandlunkulu, Queen, Mabena ra leboga thata. Ababelethi balile ngobhlungu bokubuyisela kwabantwana emakhaya ngombana sebadlula isikhathi seminyaka 18 sokuba kulesi sikolo. Ngimzalo osebenzayo, mangiyovuka ekseni ngemsebenzini ngishiya umntwana nabantu besilisa okay baba ubaba uzovuka naye emsebenzini, abantwana bethu abekho safe mabasekhaya. Umkhandlu wengameli isikolo ulile ngesekelo lokukhulisa isikolo. Akusesenento besishoda ngazo, sishoda ngehostela ngoba abantwana basalala emaklasini. I-government nengeza yasakhile ihostela singajabula kakhulu ngoba akusesenabantwana basemakhaya abaku-waiting list bayahlukumezeka le makhaya. Indlovukazi yethula inkulumo yokusekela isikolo, amalungelo abakhubazekileko namajimo okulwisana nezenzo zokukhahlumezana ngokobulili. When we are here, we're looking at children who need us to be their sisters, who need us to be their parents, and who need us to be their friends, so that we get to understand the life that they live and they lead. Because some of them can't even speak for themselves, we need to be their mouthpieces. Konke lokhu kwenzeka ngaphasi kwejima lamalanga ali-16 lokukhalima izenzo zokukhahlumeza kwabomma nabantwana. Nasiphosa ilihlo kezemali, iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezikulu. Imamelodi Sundowns yokutholana phezulu neSuperSport United ngelesithathu emdlalweni we-DStv Premiership eLucas Moripe Stadium e-Atteridgeville. Zombili inqhema zibuye emdlalweni yazo ye-CAF. Imamelodi Sundowns ilandele emuva ngemidlalo ezinye inqhema eligi ngombana beyidlala ku-CAF Champions League. Kanti neSuperSport United ibuye emdlalweni we-CAF Confederations Cup. Ngelesithathu idabi ekulu phakathi kwenqhemezi. Umbanduli weSuperSport United uKevin Hunt uthi bazimisele kangako ukuthi bayibethe bebakhuphukele nesiqongolweni. Because obviously we just arrived now, they played at home, so they could prepare a bit better, but there's no excuse. We knew that's happened and we knew it was coming and we tried to prepare the best I could. Umbanduli weSundowns uRulani Mokwena uthi sebajayele ukuthumba iligi. Now we can set a new record, means that we are in a very good space. We've got a very good team with a very good technical team. Lo mdlalo wangelesithathu uyokudlalelwa ngaphasi kwamalerhe ukuthoma ngo7:30 ebusuku. Mbuyile hlangana neendaba ongazilindela ehlelweni sibuya nabazomi kokwezi FM ngezehlelo ngumbono yomkhandlu ohubhulula ngesayensi ngendaba yokurhatsheka kwe-HIV ne-AIDS. Alo, ezinye izithini sibu
Ezinye ezikhona la Thandeka ngilezi ezithi umholi wehlangano ye-Action SA uHerman Mashaba uthi fanele kuthathwe amagadango aqinileko lokha nakuzakulawuleka ukungena nokuphuma kwamaphandle enarheni yeSouth Africa. Ngale kwalokho amapholisa lapha esifundeni seMpumalanga aphenya icala lokho kuza ngemva kokubulawa kwenthandani impela vekele esibuya kile. Lezi nezinye-ke ngizo-ke siziphetheko lapha ehlelweni sibuya nabazumi namhlanje. Sithokozile Thandeka. Sithokoze Sibu. Ebujameni bezulu ukhona uSitshaba. Kazi ngicine kuchisa. Kwenzeka nje? Selifikile. Selikhona lapha eJohannesburg ngikhuluma nje liyawathela na uthi uyaqala ngemva kwakho uyabona ukuthi vele selikhona umchiso loya siyawubona ukuthi ungasaga kancane namhlanje. Ngomvulo omuhle ngifikile. Nambala uyalibona ukuthi selifikile likhona liyawathela nakhona ngapha ngeGauteng ngapho wehle kabuthaka kulezi ndawo uyabona ukuthi likhona izulu kana uqala khona ngapha ngeKapa ngapho libalele kamnandi khulu kwamambala kunalethi esikaleni namhlanje kusasa ke lizokurakela phambili nokuthi nokho ke likhambele kwathela na ukhona ngapha ngokugqebeha ngapho lirakela phambili nokwathela khudlwana na ukhona ngapha ngeMpumalanga yenaga wehle uthi kwaZulu Natal nakezinye indawo ezikhona ngapha kuMahikeng neMpumalanga ngapho sihlogomele khulu kwamambala zabelo wathela 60% amathuba wezulu imjijo le ithuthumba kumbe khulu kwamambala ebusuku namhlanje nasikhambela ngapho kuchisa kwamambala sihlogomela bonompopoloza ngapho nasivakatshela khulukhulu phakathi kwenaga yakhona ngapha ngakhange South Africa nakusasa lisazokurakela phambili imjijo idume kumbe khulu kwamambala nakhona kulesi sifunda seGauteng nakhona ngapha kwaZulu Natal sihlogomele khulu kwamambala siqaleke ukuthi lithi likwathela nje lijame njalo liyachisa lizabe lichisa ePitori lachisa eBrotoni obukhulu lachisa eJohannesburg ngeSprings lizabe lichisa khulu kwamambala nanivakatshela lezi imfunda siliqale khona ngapha ngeLimpopo phezulu lapha ngeMusina wehle lithi 43 lichisa khulu kwamambala lichisa bhenga ngapho uqale ngale ngeliphala le41 nakhona ngapha kubopulukwane ngapho lizakhamba lithi pharaphara ngamafu nakhona ngapha ngakwadlawula le yonke sihlogomele khulu kwamambala siliqale khona ngapha ngeMpumalanga siyabona ukuthi nokho kuboleni back ngapho liyachisa ngapha ngeMiddelburg emalahleni ngapho eCarolina ngembombela likhamba liwathela lichisa be nangakwandebele yonke na uvakatshela ngapho kwaZulu Natal uyalibona na usemgungundlovu ngapha ngeThekwini Richards Bay ngapho ngeVryheid ngapho likhona izulu libekodi likhambe lichisa ngemzimkhulu ngeMpumalanga uyabona ukuthi ngeMpumalanga Kapa lapha kumalitswayi wehle uthi komane eSamaseti ngapha ngeGraafrenet elijama ku35 ukuchokhola ukuthi lichisa khulu kwamambala na uvakatshela lesi sifunda selikhala ngapha kweWestern Cape lapha ngeKapa kubo Worcester ngapha kulezi ndawo zakuRiversdale liyachisa likhamba lithi parapara ngamafu na uvakatshela lesi sifunda kungcono ngapho asiliqale ngehlagweni Kapa siyabona ukuthi lapha kubo Appington 42 engapha ngeSpringbok eCalvina nakhona boKhanavone 39 sihlogomele khulu kwamambala nasivakatshela lesi sifunda njengoba nazabe lichisa be Free State uyalibona ukuthi ePorterville liyachisa Kroonstad Welkom Bloemfontein Fixback lijama ku34 navakatshela ngapha kokugcina asiliqale lapha ke hlagwini jingalanga uyabona ukuthi endaweni eziningi liyawathela bekodi liyachisa umndungwa ubungela kokosi uthi iye zesiNdebele